uko byagenze umunsi Perezida Habyarimana ahagarika kurahiza abadepite by'igitaraganya. Hari mu ntangiriro z'umwaka w'1994. Hari hateganyijwe ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha yari agamije gusangira ubutegetsi hagati ya guverinoma ya Habyarimana Juvenal na FPR Inkotanyi. Bigatangirira ku gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho n'inteko ishinga amategeko yaguye, ariko uwo munsi ntiyashyizweho. Ubwo hari ku itariki ya 4 Kanama mu w'1993 hasinywe amasezerano y'amahoro ya Arusha yagombaga gusiga guverinoma yari iyobowe na Perezida Habyarimana Juvenal isaranganyije ubutegetsi na FPR Inkotanyi n'andi mashyaka atandukanye, bigahera ku gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho yaguye ndetse n'inteko ishinga amategeko yaguye. Muri ayo masezerano byari biteganyijwe ko ishyaka rya MRND rigumana umwanya w'umukuru w'igihugu, abaminisitiri 5 n'abadepite 11. FPR nayo yari ifite abaminisitiri 5 harimo na minisitiri w'intebe wungirije n'abadepite 11. Andi mashyaka nka PSD, MDR na PR yari afite imyanya ya perezida w'inteko ishinga amategeko n'uwungirije minisitiri w'intebe, hakiyongeraho n'abaminisitiri. Uretse ishyaka rya CDR, andi yose yari afite abaminisitiri 11 n'abadepite 37. Tariki ya 5 Mutarama mu w'1994 nibwo byari biteganyijwe ko Perezida Habyarimana Juvenal arahirira kuba perezida w'inzibacyuho yaguye, ndetse ararahira, ariko asoza avuga ko inteko ishinga amategeko irahira ku gicamunsi. Nyamara minisitiri w'intebe yari hagati Uwiringiyimana we yari yatangaje ko imihango yo kurahira iza guhita ikurikiraho. Umuyobozi w'urwego ngishwanama rw'inararibonye Tito Rutaremara wari mu banyapolitiki ba FPR bajyaga mu biganiro by'amahoro ku mugoroba wo ku itariki 24 Nyakanga 2023, ubwo yari mu kiganiro kivuga uko u Rwanda rwari rumeze nyuma y'uko FPR Inkotanyi ihagaritse jenoside yakorewe abatutsi, yavuze ko icyatumye Perezida Habyarimana Juvenal asohoka muri CND ariyo Conseil National de Développement atarahije abadepite arama yari yapanze mbere ngo aze kurahiza igice cy'amashyaka ya Power gusa, ariko biramufubana. Yagize ati Habyarimana yaje gucamo amashyaka ibice bibiri, PR, MDR, bikagira igice cya Power. Iryo ataciyemo ibice ni PSD. Ubundi amazina y'abadepite yari yaratanzwe mbere, kwari ukuza turahira. Noneho icyo yakoze, yaraduhamagaye mu gitondo ngo tuze kurahira, ariko aragenda ajya ku ngo z'abadepite batari abo muri Power, yohereza y'abasirikare, barabahagarika bababuza kugenda. Areka gusa aba Power kugira ngo babe ari bo baza kurahira, barahirane n'aba FPR bibe birangiye. Tugiye kuza bohereza ubutumwa batubwira bati abasirikare batubujije kuza. Habyarimana aragira ngo arahiza aba Power bonyine. Tubyumvise rero twari turi hariya muri CND turabyanga. Tubyanze Habyarimana ararahira, arangije aravuga ngo FPR irihe? Bati ntabwo yaje. Niko guhaguruka aragenda. Yarazi ko aza akarahiza aba Power, natwe n'abandi bataje ntibazarahire. Ariko iyo tuza yari kurahiza twebwe n'aba Power, bakaba bakorewe kudeta y'ako kanya. Hari bamwe mu basesenguzi bemeza ko iki gihe Perezida Habyarimana yagaragaje ko adashyigikiye amasezerano y'amahoro ya Arusha, kuko abari bari mu murongo nyakuri wo kuyashyira mu bikorwa yari ari kubaheza. Rutaremara avuga ko ubwo abanyamakuru babazaga minisitiri w'intebe Hagati Uwiringiyimana impamvu abadepite batarahiye, yabohereje kubaza Perezida Habyarimana, ariko yari abizi ko aricyo kibiteye. Ku gicamunsi abari bateraniye muri CND bagarutse biteguye irahira ry'abadepite, ariko abari bahagarariye PSD na FPR Inkotanyi ntibari bitabiriye iyo mihango.
Perezida Habyarimana wari wamaze kurahira mu gitondo yaje abwira imbaga yari ihari ko perezida w'urukiko rusesa imanza n'urukiko rurinda itegeko nshinga yari Joseph Kavaruganda adahari, ndetse n'abadepite bahagarariye amashyaka abiri badahari. Bityo iyo mihango yo kurahiza abadepite yimuwe bakazamenyeshwa ikindi gihe. Icyo gihe Habyarimana yavuze ko we yiteguye kubarahiza igihe cyose bazaba biteguye. Nyuma y'aho ariko nta yindi tariki yashyizweho yo kurahiza iyi nteko ishinga amategeko y'inzibacyuho. Inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho yashyizweho ku itariki 25 Ugushyingo mu 1994, irangira muri Kanama 2003.